enshumi nchenyima hina batura batahirire kitebe cha police chikure cha Kigezi barukushabo kurekurwa kwa batahi babo abakwasirwe omukutekatekwaho kuba bisira umushuma abakwasirwe Alex Masco na Richard Begira hamwe na Amos Atuhire kibibi kandi aba nabagambwa kuba bakwatira amateka mu ngaro bakita Joa Bainembabazi omutura we cyare cya Rwamuzoka omurka gwa Bigunjiro omuri Nyamweru kandi Ainembabazi akite biro 12 okwikumi 2024 echo kukwata amateka mu ngaro nacho kigwire omuntu kumara mukwate mumwanjure omuro enforcement agencies. Minisita Musasizi n'abandi bebembezi batahura kikorwa kanyabwanya okumanya kureba mu nshongeji koga enshonga yo kushanga RPC alisha araza mushango gwa Nyamweru amwe na OCCID regional CID police yo mu Rwanda itarashimanya naco kigani feya kiracamanyisa ngo ihine esedeje kwindura emikono. It is not fair for RDC Nyakahuma ahead wa security ya Kabale kumanajinga security ya Rwanda kandi cyo RDC witu kuratira umushango bakubuze sente ukibotine se ezenje nguneza amavuta nguneze ngubwa butibora kuya se baratenga kuzinga emitwale 5 kugaruka higo ekyakugamba ko muzoda kubera aba police aba unscrupulous konka mutuyambe hazana itwe tubayambe tuko tishemerere kuzagamba nengaza kushaba shilingi zawe dutano ubundi rwede nesa ateta kukire kandi nyonjo irensia n'ibintu bikwemurana. Musasizi yayureka ngo buzubobu tiburu rubanda honka bitu nihanga ryona kandi yayanjure ntebenkanise ziroho okumaraho inshongeji evidence CID evidence urenda kwerebera namisho urenda kureba ishwani ninga evidence no bushurizi omuntu twaraje akagira ati nanga kanyiba ondije akije ati namazima kamwiba ondije akije iyindi evidence uraborendeha abantu bine kiniga cinje oguyajumiro kwatara amateko mu ngaro kandi yaraganso kuratiriza enshonga z'abakomirwe edufayire tambure juba kugira ngo omushango gutaburirayo amakuru agagasha kwa Job namanya omuri Rubanda.